Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashinjwa kunanirwa gucunga umutekano w'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi birimo birasunika M23 ndetse amakuru ahari aravuga yuko iyi M23 igiye kongera gusubira mu bice bya Uvira imaze iminsi iri kuvamo. Aya makuru ushaka kuba utayumvise neza, ariko aya makuru ni amakuru y'impamo ndetse n'amakuru akomeye cyane. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko AFC M23 yavuye mu bice bitandukanye ikamanuka Sange berekeza Ruvungi, ariko bakagenda bagafungira ibirindiro byabo Kamanyora ahangane mu birometero bisaga 70 uturutse mu mujyi wa Uvira. Amakuru ahari rero aravuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa ikomeje kunanirwa gucunga umutekano w'abaturage. Byaba bimo bigenda bisunika iyi M23 ikabigiye kongera kwemererwa gusubira mu mujyi wa Uvira. Ese ninde muntu uri kwemerera aba baturage gukomeza kwicwa kubera yuko aba bawazarenda barimo barakora ibikorwa bitigeze bibaho, barimo barakora amarorerwa? Ese kubera iki aba baturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza guhura n'ibibazo bikomeye, bakomeza kwicwa, ariko nyamara amahanga agakomeza kurebera? Ibi ngibi bizarangirira hehe? Ukuri kwabyo kumeze gute? Ese iyi nkuru nziza yumvikanye kuri M23 yabihagaze gute? Ibi byose tugiye kuza tubigarukaho muri aya makuru. Nyamuneka niba bwa mbere udusuye, turagusaba yuko uza kudutera inkunga, dukandire like kugira ngo wemere yuko ugiye kuba udushyigikiye kandi wemeze yuko uzajya uhurwa mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tudeme gutegura kugezaho umunsi ku munsi. Guhera ku munsi wo kuwa mbere rero ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu nibwo ingabo za M23 zatangiye gusubira inyuma mu bice bitandukanye, ndetse izi zavuye muri Sange bajya i Ruvungi. Aba barwanyi ba M23 bakomeje gusubira inyuma ndetse bakomeza kuwa kabiri baragenda baramanuka bafata umuhanda wa Uvira Bukavu, hanyuma bahagarara i Kamanyora ni mu birometero 70 mu majyaruguru ya Uvira. Nyuma y'ibi rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwinjira muri Ruvungi ndetse no gusubira buhoro buhoro mu bice byo mu kiba cya Ruzizi, hanyuma muri Hopaton. Aha rero niho hantu hahozemo aba barwanyi ba M23. Uku gusubiramo n'ubundi cyangwa se ukuba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zajya n'ubundi aho M23 yagenzuraga niko n'ubundi byari byitezwe. Ariko nubwo ari uko byari byitezwe, ntabwo abantu bigeze batekereza ibyo izi wazarendo zishobora kuba zakora ndetse no kuba zagaragaza ibikorwa bibi cyane zakomeje kugenda zigaragaza. Icya mbere zikimara kuhagera, bitewe nuko aba wazarendo bo bavuga yuko batajya bahembwa, bavuga yuko leta yabatereranye, ndetse bakanakonda kugenda bagaragaza yuko leta itajya ibumva, bityo bagahora bashinja ubutegetsi n'undi bwa Kinshasa yuko bufavoringa cyangwa se buhereza agaciro abasirikare ba leta gusa ndetse n'abasirikare b'abanyamahanga, bityo buko bakwiye kwemererwa kuzajya bajya kwisahurira no kwambura abaturage. Ibi ni nako byagenze rero ubwo bari bamaze kugera n'undi muri bice M23 isanzwe igenzura, batangiye gukora ibikorwa by'ubugome, batangira kwica abaturage. Uretse kuba bica abaturage, batangira guhohotera abaturage. Ibintu biragenda birakara bihinduka ibibazo bikomeye. Ntabwo ari aho gusa, ni mu bice bitandukanye no muri Minembwe naho FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bayo cyangwa se bakomeje ibitero byabo bikaze byibasira abaturage, hakoreshwa drone ndetse zikomeje kwangiza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bakabibonamo nk'ingoroji cyangwa se bakabibonamo nk'ikibazo gikomeye cy'umutekano mukeya ukomeje kuzahaza n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero imiryango mpuzamahanga ndetse na societe civile bakomeje kugenda bagaragaza yuko abaturage batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaga 870 aribo bamaze guhunga mu gihe cy'iminsi 3 gusa kuva M23 ivuye muri ibi bice risanzwe igenzura. Ibi ngibi bigaragaza yuko leta ya Kinshasa yananiwe gukomeza kurinda abaturage bo muri kano gace, bityo bikaba bivugwa ko iyi M23 yamaze gusabwa yuko ikwiye kongera gusubirayo
ikajya kurinda abaturage kubera yuko abawazalendo bakomeje kubica, bakomeze kubasahura, bakomeje kubicira amatungo, ibintu bikomeje kugenda bibabaza abantu batandukanye. Bamwe bakavuga ngo ese iyi miryango mpuzamahanga ikomeza kurebera abaturage bapfa, abandi bagakomeza kuvanwa mu byabo, ibi ngibi barabireba, ese ni ukubera iki nta muntu n'umwe urimo kugira uruhare mu gutuma byibuza abaturage barengerwa? Abandi bagasubiza ngo ibi ni uko nta munyamahanga cyangwa se ni uko nta nyungu zo ku ruhande zibibonekamo, abaturage ngo kabone niyo bapfa bikagenda gute, ngibyo nta muntu n'umwe ubyitayeho. Mu gihe rero mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeje kubisibaniro ry'intambara, ubwicanyi n'umutekano mukeya, intara ya Ituriho noneho ni ibindi bindi. Iyi ntara abaturage babo bakomeje guhunga umusubirizo. Ibi ngibi Repubulika Demokarasi ya Kongo irabibona, irabizi neza yuko aba basirikare ba wazalendo bakomeza kwitwara nabi, kandi ifite kubabwira ngo nimusubire inyuma, ntabwo ifite kubabwira ngo nimuve ku rugamba, kuko nayo irabizi uruhare iyi wazalendo igira mu kurwana cyangwa se mu kubafasha kuba bahangana na M23. Ariko noneho M23 yakomeje kugenda ibatsinda mu buryo buri politiki, igasubira inyuma mu buryo bufatika. Yatangiye subira inyuma ho ibirometero 30. Abantu bati M23 ibi ni ibiki? Nyuma irongera itangira gusubira inyuma ho ibirometero 70. Ariko isubira inyuma y'ibirometero 70, abaturage nibwo batangiye gutaka, abaturage batangira guhunga, noneho biva kuri bya bintu byo kuvuga ngo ni ukwitakisha, kuko noneho aba baturage barimo baricwa. Barazira yuko ngo igihe M23 yagenzuraga ibi bice batigeze bagira contribution mu kuyirukana no kuyivugiriza induru nkuko abawazendo babishakaga. Bityo rero bigatuma bakomeza kugenda habaho ibi bikorwa by'ubugome. Ariko noneho amakuru akomeye cyane anahari kurenzaho nuko abarwanyi ba wazalendo batangiye gushwana ubwabo biturutse ku kutumvikana mu bikorwa bari gukora byo gusahura abaturage no kwica ibintu binyuranye. Hanyuma rero ikindi, uku gusubiranamo, uku kutumvikana, uku kumvana imitsi birimo birakomeza gutuma abaturage baharenganira bikomeye. Ibi ngibi birimo birakomeza gutuma n'ubundi abarwanyi ba wazalendo bakomeza kwitwara nk'abana, reka mbyite gutyo. Hanyuma ikindi bigakomeza kugenda bihinduka ikibazo umuntu yakwita ko kidasanzwe, kubera yuko n'ubundi ibibazo byaha byakomeje gukorana. Hanyuma FARDC mu mutwe wa Hibu na wazalendo bayobowe na General Hamuri ya Kutumba baravugwaho gusubiranaho bikomeye cyane, ngo kubera yuko iyi FARDC iri kubuza aba wazalendo bayobowe n'uyu mujenerali, bakababwira ngo ibikorwa muri gukomeza gukora byo kwica abaturage, ibyo muri gukomeza kugenderamo byo gutuma abaturage batwivumburaho ndetse bakavuga yuko bitakwiriye, mwebwe ni mubireke. Aba bawazalendo ngo bakavuga ati murazana imikino namwe turi bo barasi. Hanyuma rero ibi biri kubera muri Fizi. FARDC mu mutwe wa Hibu nkuko nakomeje kuyambigarukaho, ndetse na wazalendo bayobowe na General Hamuri ya Kutumba baravugwaho gusubiranamo bikomeye muri teritwari ya Fizi, mu bice bya Simbi ndetse na Katanga, aho havuzwe imirwano ikomeye yabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 saa 7:36 ihuza ingabo za leta ya Kongo FARDC zo mu mutwe uzwi nka Hibu n'inyeshyamba za wazalendo ziyobowe n'umuyobozi wazo uvugwa nka General Hamuri ya Kutumba. Nkuko amakuru yizewe akomeza kugenda atugeraho, iyi mirwano yatangiye bitunguranye mu gihe akarere kari mu bihe byumvikanamo cyangwa se by'ubwumvikane bukeya n'impungenge z'umutekano muke, cyane cyane mu baturage batuye muri ibyo bice bya teritwari ya Fizi. Amakuru aturuka mu nzego zaho
agaragaza yuko iyi mirwano ifitanye isano n'uburakari bw'abaturage bo mu mujyi wa Baraka, aho bamwe mu bagize societe civile baherutse gusaba ko umutwe wa Hibu wakurwa muri aka gace, ndetse bagasaba yuko M23 yongera kugaruka ngo biturutse ku bugome bukomeye cyane bukomeje kugenda bukorerwa abaturage bukozwe n'abasirikari ba leta, babahora yuko ngo mu gihe M23 yari hari batigeze bayirwanya. Ikindi rero, abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinja uyu mutwe w'ingabo za FARDC Hibu ndetse n'ababa wazalendo kubasahurira imitungo yabo, kwinjira mu ngo z'abaturage ku ngufu no kubambura ibyabo, gushinjwa ubwicanyi bwabereye mu duce dutandukanye twa Baraka no mu bindi bice byiyegereye. Ibi birego ngo byakomeje guteza impaka zikomeye mu baturage, bamwe bakagaragaza impungenge z'uko umutekano wabo ukomeje kuzamba, ari naho bashingira baririmba M23 ibikomeza kurakaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeza avuga yuko imirwano hagati y'impande zombi yabereye mu gace ka Simbi na Katanga, aho humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje mu gihe cy'amasaha makeya. Nubwo kugeza ubu rero nta mibare iratangazwa y'abaguye cyangwa se abakomerekeye muri iyi mirwano, abaturage baho bavuga yuko bari mu bwoba bukomeye, bamwe bakaba barahise bahunga berekeza mu duce dufite umutekano ugereranije, ubwo no duce dusanzwe tugenzurwa na M23. Kugeza ubu rero nta tangazo rya gisirikare ryemeza neza iby'imirwano riratangazwa n'ubuyobozi bwa FARDC cyangwa se impande za wazalendo. Icyakora amakuru yo akavuga yuko bamwe mu baturage bakurikirana hafi umutekano bavuga yuko hakiri umwuka mubi muri aka gace, kandi yuko hakomeje kugeragezwa uburyo bwo kugenzura uko ibintu bihagaze no kwirinda ko imirwano yakwirakwira mu tundi duce twa Fizi.